L-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet se tkun qed tagħmel minn kollox biex il-240 miljun euro li hemm fil-fond ta' Falcon Funds jgħaddu lura kif deċiż minnha wara investigazzjoni twila. F'intervista esklusiva għal One News kelliem għall-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet Jimmy Larsen qal li l-ħidma biex takkwista l-fondi li għaddew b'mod frodulenti għal Falcon Funds diġà bdiet billi resqet ordni biex tbieħ il-fond. Well, we have submitted or sent them a sales order from last week where we want to sell all our shares in these funds and these sub-funds. And our only objective is that, our only goal is that this will happen sooner or later. L-akkwist tal-flus jieħu proċess twil. L-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet sostniet li se tagħmel minn kollox biex issir ġustizzja mal-klijenti li ġew ingannati. Well, since we are the majority owner of the shares in these funds and we have submitted a sales order, the money will come back in one way or another, and it might take some time, but it's the only end to this story. Fil-waqt li rikonoxxiet li l-kumpanija li tagħha Tonio Fenech huwa direttur għandha dritt tappella quddiem il-qorti, l-Aġenzija qed tinsisti li għandha raġun u dan se jkun pruvat. Għalhekk Jimmy Larsen qed jittama li din il-kwistjoni tintemm bl-aħjar mod possibbli permezz ta' dialogu. Well, we have tried to establish a dialogue with Falcon, and we will wait for the court's decision. But in one way or another, we look forward to get the money back from these funds. Il-fond li tiegħu Tonio Fenech huwa direttur kien ilu investigat mill-Iżvediżi b'rabta ma' prattiċi frodulenti dwar il-mod kif għaddew il-miljuni minn fond privat għal Falcon Fund. Għal dan, ir-reazzjoni ta' Tonio Fenech kienet li jħoss li mxew tajjeb. Tħoss li mxejtu tajjeb mal-klijenti Tonio? Iva mxejna b'dak kull suppost.